Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, karena sadejaipun kahormatan juga sungkem pangabekti tetep tak tok bejak be kaatur dekat sejenah para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, setuju tokoh masyarakat, kong langkong setuju guru sesembahan. Seampun sekit mencedet mika alongku epar semuang malam semakin sesatujuna abdina amor jaki tor nadimaki songkam pangabekti juga keator dekat seje penongkul mager sare utamai pon lorang legun sejumenang marwo pebuan Mas Tuan Ali Sidik Asmoroyudo sareng seje parabut negara epon seampun marte mager sare supaya terentang tor asre juga tak kale songkem pangabekti panisolate keator dekat sohibul walimah al-azimah semolje pamanda Abdul Karim sareng Ibu Sahairiyah seampun nabur kabungaan orang kacumang beren epar sewan malam semakin juga songkem panislate keator dekat saja Cekanca Al-Banjari grup remaja masjid Nur Abdullah Raas Ketua Barat juga songkem panislate keator dekat saja hadirin para undangan, para sepuh sekolatin sami mulia, para anum sekolatin sami par juga seampun anteng berenteng sepak sekut sanjika alongku epar sewan malam semakin sesatedena juga abdina amor jaki sejerenguh bengpote sebubuh petotor dengan silat kabinet ator abdina patut ajunan sedaja selagi ngako abental sahadat asapok iman sanding Rasulullah para juga rasana nyong lerah tok lan dobel otara pemuja muji syukur alhamdulillah rabbil alamin kantor dekat Gusti Allah seamur alam amarga kalabeng tumita karsaipun abdi napate ajunan saya ampun kaparingan nikmat komina sealom pajagan kantos kaiti kangkun aki pangki enggun parsemuan kadinto pada lain para rabu yang bertani pemudun di kanan agung epon semuanya Pamanda Abdul Karim sareng Ibu Sahairiyah seampun karik karacik dalam setong tandingan tarik agung kita lito zikra maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dengan salam gereng atau ragi dan kabunang purnamana alam kaca kebeng mulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun araku madhekar ngangkes abdi napate ajunan saya dari jurang kamaksiatan dari alam kabuduan kantos lencuni dak cum-cum tortaran temah lantaran badana ilmu agama Islam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habibullah. Assalamu alaika
Ya ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga para rabu aktina pada ajunan saja kong langkong solibul haja Pamanda Abdul Karim sarang ibu saya biasa beraja besar-besar pun pangrabut syafaat dan Gusti Haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sepotong anung sesami-sami monjotor para juga abdina nyone timbo kegalelan kabubuan pakon mulje keakuin marte persemuan emang semanggen sekapitan engkita kita pembukaan umul Quran di suratul Fatihah sebelum kita abdina nyoon kesotian epon Al-Mukarram DRS Kiai Haji Mahfud angkita terikan sebagai dua pamausan tahlil sebagai sebuah sarang Al-Mukarram Kiai Haji Zaidul Bahri angkita terikan sebagai tolong pamausan sholatun Nabi Mahlul Qiyam sebelum kita bagi eri sarang Al-Banjari remaja masjid Nur Abdullah Raas Katorabara acara sikapi gempa yang kita pinta dedebun agung hikmah maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum angka pinta bagi edebual titor ejer bagi sarang hadratal mukarram hadrat Syekh Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar tarika sikap tema sikap pungkasan engkika dito doa abdi nyoon barakaipun hadratul mukarram Kiai Haji Tikian Amin sikap dito para rabu angkitan tarika seperti kalampang dan sejenak para masyayikh seampun kehabisan amanah kalamban rasa songkem sekarang tertakdim si agung bitakdim abdi dengan korek dari abdina atas saja korong-koran politik sejengkel kauladen angki okar sekurang seorang unggu panggerian abdi dengan seorang tadi angkel akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.